Ka United Democratic Party hakan rutrik unaitung Arazar Arpuar kelap pedang buram batpen scameo director belosong that jong tenat kakot kakia u Dr. Amanwar kumud khot bapura jong keseng UDP bat ubane kunru iki election MLA Arazar Arpulai naga North Shillong constituency. Hagani kejing elang kablalong Hakasi National Dorbar Hall Hamokhar la pedang buram u Dr. Amanwar do Presiden ke UDP uba Ahmed Balengdo rengkat kejing don lang u General Secretary u Dr. Jamino Mautho kinong elam ke UDP ke berkentup ubah Polengdo, ubah Titos Star Welkan, ki MLA, ki MDC ke UDP, bat kiwe-kiwe. U Dr. Amanwar ulaong baka jengrung jung usya ke kamsan pertai kedai namar kejeng terang, banyai beteng man ajing syakri upat ba. Ulaong bawat la uladon san pupras nam kerta, hendrai usngo udang long kum usam la, ubadang don arpuh nyo senam kerta. Bat da kejeng don live saw senam ha kakam kamu utrai kum tau unialam ikipat ba, da kejeng syampang. Uloong, bakajeng pediang ke UDP YU hakani kesini kan long ke kebansa akan mau. Namar badai haka hendreu terik unaitung syajar kendai sebaan rupo. Belatau keseng APHLC hakani ke Johi ke Jaka. Kebala penlong ke Jingelang. Uba Ahmed Balengdo uloong bakum balas sedang ke Jingele bandawai la ke Jela nagani ke Jaka. Kumta ke Jing sawah ke bom kan sawaru nagani ke Jaka. Bat kan lir uban sawah hakeleng ke Jaka jong ke Jela. Uloong badon ke balaong baka UDP kan job arpongut ke election banwan, hendrai dibentrish tom ban job palat lai pongut ban sensyar sendon ke Jela. Kiwe-kiwe kinong keren gilaong babarosh kata ke jukhot ke UDP kum ke tim B jang ke Kongres ne ke NPP. Hendrai ke election ke banwan ke UDP kan long bet ke tim A ke ban sensyar ya ke Jela. Nak parti UDP berpiang supaya bat kram gaduh-gaduh ke jing atakin. Ikloy ban buram ya kajing amul ke jonga pangadang don na service sobha wat ong yang ada di wat dan buar yang bangan ni cepat kabangan tray kamsaka bat hadu bangan na syongkai dai harta buar bangan seni ublay uayani ke bor panyale ek jinge om makat lagi na syongkhan na kalay putri jong braiju hendrai ngakam syongkhan but kani kajing shim bentar jemaah mengandung syagani ke seng tadi kakam sang hima sima kalau namar gidan ke Sofia pat gidan ke Kiki wala ngaladan sang bukan prasen kerta kibawan kiro ubajan kun kepor anai udang lu nere mentak kasih nganong jubah begini mentak kasih dan kun ko angin karena cuma dari satu fastem nere nganang slow kumutu pada artinya art fastem but adu kepor naik di fastem ngadon ke experience. But yang ini experience, but yang ini justru sama juga ingin try syukurem, wan manra yang tak sensyar ada kabangi anggur kalau